mombe'úrã jagua ha mbarakaja. Peteĩ pyhare ojejuhu mbarakaja ha jagua. Oñepyrũ ojeroky mokõivéva vy'a ha pyrorýpe. Oha'ãrõvo oñemoĩ karurã mesápe. Heta vy'a rire oñemoĩ tembi'u ha oñehenói mbarakaja ha jaguápe. Ohasa aravo ha ha'ekuéra ndohechakuaái hembi'u oñemoĩmahague mesa ári. Mokõivéva oñemboja mesápe ha ojuhu peteĩ tembi'únte. Mokõivéva ndo'uséi ho'usénte ambue tembi'u oje'upámava'ekue. Oñepyrũ iñe'ẽpochy mokõivéva ojupe. Og̃uenohẽ jagua imboka ha mbarakaja ikyse. Ka'i, mburuvicha, tavapegua oho oipe'a ojohegui ha omondo mokõivéva hógape. Ka'i opyta vy'apópe ho'u tembi'u ho'ysẽ'ỹva'ekue mbarakaja ha jagua. Omoñe'ẽ Liz Marisol Ibarra, temimbo'e Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Encarnación Pegua.